abrantie na your friend basi no minimum na say basi bay na me ye din cash na ke say adwuma na so adwuma tu na say nya ba kofo nko a guy na so ati sa ma me no wo UK no wa chin 20 million na di owie ye no ti owie ye no ka kire owie no ma me no friend phone so a no the phone no am my girlfriend bia yes so yeah incremoni so e dey news so say one gram say one news say you no the phone na my girl say again and you can in kasa na chia say according to boy and again na say no mo kan ni na I the same basi your na social media e ye nyina you fake about expose GH so na make us subscribe, like and share. Expose the ba ya the ensem and enam yes no Ghana and beyond na ye boy ne de mia na metwa ben wa me ne edin ko na ye audio bi a minsa aka na audio ye nye Ghana ha na minsa aka na momu amanone na minsa aka all the way from UK efa minim say so your software so your konfuo so edin sinio so malamo brand e friend Basi billion em so be kan na ni phone na da so ni video na twego no Basi billion more times on Mama Grace program show na your bar revelation o be kan na adwen aka de ope wo hono na odo ya minsa kan che say wobu woman no UK woman no hwe ni program and of far number no and na join ni twin komo say o emboa say na mihia every one because wotie no ehun say no timi ye wa ye nyoma bibiri no adi ni ho adanse akaka bibiri wo show no sunti after program no fa number ni say ende na mamene no twitwin komo say me problem obetimi aboa me na ni na nkosi ni say oji sika ni wie ye di sika ni wie ye no je say mamene friend na on fa just wo bu na nkasa de oka so nyema no a wontimi anye afensu no so odi kan so amani sika so de da o friend no so a on fa and also timi frɛ na no de say ne yiri o say ne girlfriend no afa call no na so aka na adwan hye no aka tinti we ya de na nya once enya twice bebre na the allegations no eba ayegusu ayehwe say yensa ebeka na me nsem men pese yenkotie audio no embra ye ba na de won ya ka e de afa. Safo, good afternoon. Safo, Gabi Bazi, your friend Bazi was a Bazi. Boy, Tietia, wajan of Niti, Agusu say, you know. Or no, Saboy and Wayamaza, Mikohun, your friend is saying, YouTube. And I know Walker, well, here, Moabra, Mebwa, Walker. Naminim class or on my Azan, a boy, Azan, Chrono. Number come ko Jeffrey Gabi ho sa media fo yi bi baako boy no come refi din me refi sa ga din ho na me ko je basi number because o interview no e na ono ansa bo o so o bo na number 20 number ma enti me ko frɛ guy na me ka so me hia basi na no number na ma me e na me ko frɛ na me se me hia da sata ma wo na me we na me boy no asentokwa e we enti na me se mpara chowa onye na boy na kuma mbra fom nanka de opese on me me ninja anyway no nanka esunya dey entwa no see you ana o James ka eno na ono so be James obe chime ska me sense me ntwa ntro a be 20 na me send man 20 million na me send man no ana so be adwuma me see you afa de me friend na no wafa na ye kasa o so obeye me see you one day kwara me frɛ ya sa na girl bi na o fulani ni na on net no so me ni so fulani o so e de be yo sa na girl no o frɛ onya ye wa za ni wie na so frɛ na oba na fa call no enti me ti so oba na fa call no na me say me hwɛ Bazi girl ni say why was it bibi sa na girl ni kan me refi we got almost 3 years ago after me ba na kwa 4 enti 3 years ago and stop it and I can say nti me ka take call no wie na me san eda nti akira me san fra me say me friend oba na for so dey be oba mfa no call nti me nim oba ko voice na me nim be my voice na me so wo Bazi me nim voice azao me hu so me hu na so social media na so sa TV you know so wo ya azan sa na me putu me phone papa
oye kromfo na Nyankopon so betwia ne ka saa de na oye nyam betwia ne ka pa na obi biala wo Ghana bi oya azaje krofo ska be Nyankopon betwia omo ka omo so katua de nyamaaye omo so akatua enyamaaye na wo ba si wo ba no ayi wano tenten se prekwa no oto na wo kasa na na metima hye bible na metima ese na metima ese na wo twa ntro nkwa o entro nkwa omu ni hye wo mu oya ma azaje misika azan no ye misika 20 million ona oje ye saa bazi no o nyaje ko no wiena se o nyaje usika no wiena se ofra na o ma ne ge no fulani ni na apeke ko no se fulani o se konkoma ni no apeke ko no azankwa nso to obati so betena ti na nkrofo no mo na ade ba ko ya yan kwa sa social media fo no sa nkrofo no mo interview o mo kwa minima de ko to mo no mo nyina ya ba ko dom interview o mo no mo nyina ya ba ko o mo nso mo ntime mbo ani pa o nso mo be shara ko interview ni pa no no ma ka sa o na nyame ni huhum ni pa de ye wo sebi ye ho dom ye huhum ni pa o mo ye papa e wo ho ene wo fake nso wo ho ye do ye papa o mo ye papa o kwa o be di wasama ma o be ka wasama ma ene wo de o mo ye fake sisi a fake for na ede fake for no ama ise wo hu papa wa ya zan wa jim sika di nyam betua ne ka one ne fulani ni nyam betua o mo ka obetena tv so no wa ye triu ni nanu no wa nanu se prekoto nanu kra se prekwa no ankasa mpo no da be si tv no so na me metuma yesei na me dem yesei na me yeso oboa omo nya hye enipa sika no zan no mo ye je nkrofo sika enti mo de mo hu nipa mo bokra ada mo ye nipa na se mo ye moa mo hu nipa mo bo se enti azan ya je musika enye aya mo hu nipa so mobo because mo nga so mo ye nipa na menim se ya me se makoma no ahomobro ni motrim ase mo mmene ahomobro wo ayi mu se aboa koma na wo mu o yenim because mo bu nipa na mo nwe ho se nipa mba be bu ni nti die na be si mo nwe ho kura na se no mo aye na mo aye de mo ye ni nyina mo be wo mma mo wo abusuafo obi wo na danda no ko mo busuafo so ara mo mma so mo mba ba afa na mo bre na mo hu ano because de obia be so ogumo so sa wo small boy wo nyini ye so azan wa fade asu apampam so wo be ye azan na asu apampam because wo de abo wo de jata kuma na hye omunti no wo nwe nipa ho so jata de ono obe wi nipa o de onwe wo so sa na to jata kuma na wo omunti wo nwe nipa ho se de nipa me ye na azan e bia se bi beto no for ma kwa ba eba biom se otie audio nya ntoboase tie audio no na audio no kwanye fa so ebe kan yensa no eye sofo bosheba the nation father one ana audio no besi ni so no so ka se ne sa dey expose for imunjina monso monfa ntudwa na bosheba wo ha no sei na yebusa no se basi billion no wahwe ni program da na program ya wahwe da no so ni dwumedie no se no mfa na de wo man kan ya wo man sende audio ni de ben no kura ben ana ewo mu ebusuafo kamo na yema bosheba ma akwa aba eja bibia boko de wada do na mpa be ho de sa bible no expose for so some chiao eji obia so na audio ya aba audio ya odi abeka yin sei na mbusa sei kwan men so anya bia ni pay wo so akwa wo ye sofo nyame cha de nyame so ayden wa fro obeka se ofre no wendi enhamo ocheche no de so ye so no de o se ye ono ne ye chefanti ono so afro se be eden be na dwumedia sa basi billion eden na beka fani se wana se den na bia ahwefo hwe eden na beka ede afo ne ho akira ahwefo na nyame hira ho medase ame se enane be enane bosomi ni okay me wono na papa bi frame elo was ewade nipa ewade difo na say yes me je so je kasa ni nyama obi a ne bon komo enye se minim no papa na minim no ba na minim se yebunu minim se yebunu okay nti nko kasa ni ndidie mu nkomo mu na o ka kire me se akwa bi wo social media no so na wo so ya de pa na o ko do ho o friend phone so se o nya de ma no ana papa na yes nko guy na boy na yes o mla on fi Ghana na abrochi o abrocho Italy enti on fi Italy mbra Ghana omla Ghana na o nya de ma no ana so ho do ntimi mfiri ho na mo mantino no so okay to be chira de amana ye ti kaza ni no so waje no getting to be odi kaje no be 1500 2000 kura dada
before me de kasa kra manfa anya asem na mbusa na say ye wan no say o akwabi na social media no so ye friend Basi anam say Basi be na waka na ho asem a me hu ni no so minim Basi anam say o da bi minim Basi kura waka edo say akwabi na social media no so kasa ye friend Basi anam say so obi ye friend obi Basi dia me de minim obi ye friend Basi ntia ne on money na yi no fan sande me etunim me wo madam for me nkasa madam for sofo ba ko ha ye friend Basi ono o ekwan yi so nti o kasa na ye ma adwe se e madam for nti no e ba me ye se ka be fra madam for no kora busa na asam no nti ye no so wo da bi we de wo hye ko jan e ya wo de ko jan boniti e be gina social media no so kasa anam se sa no se to ye no twa picture na Sunday me nam so okay me yu am se guy me hunu me hunda atok se me hu matesa hu se all kasa about abosun som ne ade no moja sam ne ade me hu so ya okasa fasa ade no but also no ko busum kra chain but me sheda me onye obi a o ye yin ti me sheda ntie ni sa no so okay kasa ne nyem mu na me wo ma me bi susu wo UK amene ne kasa mene ma amene kasa na ma amene ka kire me say abrantie na ye friend no Basi no minimu no na me say Basi bay na me ye din cash na ke say adwuma na so adwuma tu na say nya ba kofo nko a guy no so agisa ma me no wo UK no wa gene 20 million na di owie ye no ti owie ye no ka kire owie no ma me no friend phone so a no the phone no am my girlfriend bia ye so ye nkramoni so ye dey ni so say one girl say one news say you no the phone na my girl na say girl na get you can in kasa na chia say according to boy na girl na say nyina mo kan nyina no e the same Basi the on social media e ye nyina ye fake na be say Ghana phone nyina ya we e fake so what na Mama Grace what ni power bia the guy say mo kan nyina no guy ni power bia me say guy ni power bia Basi billion ni power bia me say Basi ni power bia Basi boy na your friend Basi no we ni power bia sa wo kon honum say Kim and our friend phone say Kim obegum and I say for what ajagraja ni ketwa no me so ni power bia you pacho ajagraja ni na yes person kan yes ajagraja o masa da sasa ma meka no yes me boa na kwa na meka kire wo no ayen futuru no mutugu ni pani me pacho tie me Basi na mu hu ni sa no sa guy no na social media me pacho hu na dwane me say hu na yifrim woni power bia woni shi Basi billion me na be ka kire na woni hase na nipa no kra un ha sia no pa ya me ba woni hase ana obi bo video obi bo record di ma etiefo aba etio sa audio no pokwa ni audio to so 3 me say sa audio no ni audio sa Basi na ye kana asem no ma me no audio no ye free UK de blaze here no sa audio no ka wo 3 na abeka me nsa enti Basi wotie me wo audio ajagra ya nya ketwa me wo audio e wo ho kire se wo wa fraud wo bi agire sika nipa no wo UK wo juma wo ye wo Ghana ha ese wo se wo ye konfo na wo ye tutu wo ye debe wo ye akwanchere wo ye for gas wo ye for boy wo ye konfo awose me shada ko a police for mpanyimfo no hora mo yi wo no me mo bi adin wa ha na me mo be chew wo ye konfo how say awose wo bu obi fa so gini panisika ka kire ne say wo ye ade amani pa no na ni pa ne be sa frɛ wo na wo mfa ne ko na what sika na de awie na wo sa de ko na sa ma wo mpana wo frɛ wo sa ka kire ne say wo mpana mfa e ma mfa wo ko what be that e ma mfa ne ko me the nation father no me say secret ekuta mo kroma say no ye ka say kan nso nto July o ka samwa secret ekuta kroma say no say ka say ye bie mu a
nsuo ntɔ July o ti ase because boy na tuma na wo ye no e ya za wo so wo ye comfort wo so believe dey ono je motie Jesus Christ o ya boa tu me na me ka che ni sa guy na se munim na mon ka che se me so wo ye krofo na se nipa bi e wuti mo man Ghana ha se menya wa bi se wo ko social media akɔhwɛ sa abra tell fan bus no mo bi anya na je so akɔhwɛ na wo ye krofo wo ya za wo ye kontompo dabraba ni me na me ka kire wo price ni dwumedi odie nyina na ade bi o be ka wo social media bi e toro awo so for everybody perform di nechi wo ba won se perform di nechi a guy na dwuma wo ye nyina ya za guy na dwuma na wo ye no e ya za na wo ye o pe kwanya o be fa so obedidi akom de no mo mara duane ni o sa brochire saka e wa brochire o se wa brochire enka e wa de bi ti se so obi ho chire na ekom di obi a enka ye wa de bi ti se abrofo na timi nu aduana e fa se aban na timi ye aduane kakra o ja wo so betimi akon ano kakra so atase ebi ni Ghana ha nti kom de boy no but boy obefa so obedidi ne say awase obu nkofo fa so ju musika but kom obefa so ne say awase wo de bloggers no ena ye adwuma me se basi asama basi kan nyina asama basi kan ye ntoro basi na gas akwa tietia obesa me ne me kra me wasana ne kakra ye hia ne ebehu se me ma police fo kwa chena na ma ye susu ama police akwachi no so o ye mistake to also that to also me say mama police ache no because yan kwase ade no dey fraud na oye no ana woni me say fraud on me sim woni audio hono ma e kire say wo bu obi wo UK ma me na ofre wa ma me ka che no ma me na ofre wa ka che say woni obi nete na nipa wona wote no oni nipa wona nete no e kan say nipa no agya na kofo ba afro UK ho into wasra wa ya de bi na sa boy ne samla back no sa ma me no wasam na basi make no wo ya wa wonimu no basi ba bia ma me woni ne sika ko de bia fa ne sika bre no ba bia de ma me ne sika ko de bia fa ne sika bre no na sika ni wodi awie obafe ajagura jamia ketua ba bia wodi ma me ne sika ko de bia fa sika ne bra anya sa waso ba ya hye untimi mu nkofo ni fa hu ni da mu nyina ya sa na mu social media ha mo ye ya sa mu be jona wasa mu power be what is power do you know power when we are talking about power do you know power enu ya brofo ba na jagaja ni nyan kasa ni basi na ndem mi sheda mu de akasa ni nyan na se anoma mu takra se no mu ye dai omutubo mto mu me nyina mu takra se the way I question the way Ajagba Dabi na self ebiani the way adwuma we ya na no abi no mo ye onwo hye adwuma edi wa na edi ge ya na ho asama ban e adwuma no mo hye edi no e normal so wa jimi ya na ebebu e kra hasa ya kasa de wa jimi ya na ebebu na woni mi se iPhone 14 yan ton wo bar stop o se wo ko iPhone 14 wo bar stop iPhone 14 yan ton wo bar stop wa jimi ntira ye bebu pa jimi kwai for we jimi ntira ye bebu na baby basi bile wo bia no boshe base wujumedi a wodi nyina no fragadam obeka say brofo na say obu nkrofo dabi o akwan woni power ye de yetuma me se woni power ukono ma me kira wode ukono ho no ma ho ukono unim say asafo no kura be hunu na so mo bonati a otemi ka asafo we kura ba ho ma bo na da sani jimi na he obeka bi a ka bi chema ba sani jimi sem no me hia no ba bi ada ba ye jimi na sa basi no jimi no how so bu obi fa so jini sikadi wo de wa jini pa ni sikadi a ya kwankyere ne ma no sa anya ye o ti ase pa sa kwankyere de wo ye na anya ye wa jini pa ni sikadi ni pa ne frɛ so ho mfa o ti ase kwankyere de wo de wa jia ya ma no obosom no so wo jia ma na sa obosom no wo ntima mo na mo ntima nipa na wo Italy no sa na de and the UK so sa na wa ye nipa na wo UK no sa and wa ye Italy ni sa US ni no so wa ye sa
Nti sa audio we kwa sisi audio we ne audio to so 3 ana basi na ye nti sa basi na tuma wodi ya no but your audio na kan den ka be ma mensa kan den ka be me de pa oni problem nti no de ye fancy ada foforo no ye audio ni ba no so enye se fancy ase nipa no ojimi wasa mo ka kire se ojimi hono beti o hwe video na o ta se nipa na ojimi no ojimi na wasa mo na ya se ada nti na wasa mo ya sa na mo so mo ma na mo so mo go social media no so no get na fa ne say wanya ho akofra akwa interview no mami Grace asa boy interview no we ye ni bu o man so ndo ne juma no ye na juma na wo ye what dare you say the juma no wo ye e o za fo na sa munyina mo ka hu munyina mo ka hu ma ni abri pa do for that me can say subscribe like ina share now ni basi billionaire for the video ni man no who dey cause social media na ye twen no ahwe say obe reply bo sheba anasa asem no kra bi o mu ananya no kra wetimi eyi na no aha na ye dim besi na me nsem memema bo sheba aka ni final words na the number to jana wa hia no be friend na wa friend already share me be o tie me number betu WhatsApp me wo so no na me dey to jana o frame me ha ma number obetimi WhatsApp me wo so no na me dey to jana me ba cho o frame me a problem ade ba na wo be ka kire me o na be kan problem a kire nyam sa na me ba hwe me be for so me ho bia be hu bibia be keka me nya ho nya sa aduma no erade nhira o nto frame ya problem ade ba na be kan na erade aboa o me nyi bi nipa erade nhira na erade nya kase number betimi afra me wo so 0591 06 0750 0591 06 0750 obetimi afra me wo sa number yi so o frame ya meje so erade nhira na erade anya kase amen aha and do besi edi am just one nana yeboa subscribe like na share and me prim ne besa ehie bi makram na bye bye